посмотрела на нас Ta moteris pažiūrėjo į mus и сказала, ну ir что, sako, молодые люди, nu ką jaunimas, это бесплодие. nevaisingumas. И я помню тот момент, Aš atsimenu tą akimirką. что-то внутри ударило меня. Mane viduje tarsi kažkas man До trenkė тошноты. До тошноты. iki apykinimo. Я точно знала, Ir aš aiškiai žinau, что если мы сейчас jeigu dabar, подчинимся jeigu tam mes этим словам paklusim tiem и žodžiam позволим плоти ir leisim kūnui диктовать мою реальность, aiškinti man savo mano realybę, у нас не будет детей. mes neturėsim vaikų. Я четко знала, Aš aiškiai это supratau, битва веры. tai yra tikėjimo kova. Это битва посерьезнее, Ta kova чем все 47 войн, rimtesnė negu šimtai mano kovų, которые сейчас по всему лицу земли. kurie vyksta visam pasauliu. Веру Tikėjimu, сохраните. išlaikyti tikėjimą. Перед отшествием апостол Павел, а уж он такое, что понимал. O paštalas Paulius kai ką suprato. Он не сказал, Jis nesakė, я построил столько-то церквей, va tiek bažnyčių pastačiau, для бизнесменов специально, пошил столько-то палаток, o verslininkam tiek Сделал такую-то tokį корпорацию. skaičių palapinių pasiuvau, korporaciją sukūriau. он сказал только одно. Jis pasakė tik vieną. Я веру. Tikėjimą. Išlaikiau tikėjimą. И только поэтому Ir tik dėl to течение совершил. nubėgau tą bėgimą, tą srovę Бог atlaikiau. возвращает свою церковь сегодня Dievas šiandien gražina savo полной bažnyčią капитуляции и зависимости от Него. į pilną kapituliaciją, kur Чтобы priklauso церковь tik nuo Dievo, kad bažnyčia начала жить Его жизнь, pradėtų gyventi jo Не своей. gyvenimą. Ne savo, а Его. jo gyvenimą. И если ты заявляешь эту амбицию, Ir jeigu tu priimi при šitą, всем твоем желании плоти, kad ir koks bebūtų tavo kūno noras, но опции жить без веры, tačiau tas pasirinkimas У тебя gyventi be нет. tikėjimo, to pasirinkimo tu neturi. у тебя не остается. To nelieka. Автоматически она убирается. Automatiškai tai pasitraukia. Выбирай. Rinkis. Если живешь со Христом, Jeigu Есть только gyveni один su путь. Kristum, yra tik vienas Žить kelias верой. gyventi tikėjimu. постоянно бросать вызов собственной плоти, любимая. Visada mesti iššūkį savo Ты встаешь kūnui. какой-то симптом. Tu kažkokį simptomą jauti, Ты говоришь, плоть, ты не будешь мне диктовать, что я. kūne tu mane aiškinsi. И я приказываю моему телу Aš įsakau savo kūnui подчиниться воле Бога. pasiduoti Dievo valiai. И ты бросаешь вызов за вызовом. Ir tu meti iššūkį po iššūkio А savo. потом Господь говорит, O tada смотри, viešpats sako, с žiūrėk. твоей плотью ты разобрался. Nu gerai, su savo